الله قلتني سلام إنسان قشاية فياتا ulfaadhaa ergaa jajjabaa fi ulfaataa dirqamoota silaa isin raawwachuu waliin raawwachuu qabnu hundaa'u kan hogganni dhaabaa dabarse dhageessanii jirtu mee kanatti aansee namuu xiqqishoo gurri kunis waa kakkajeelee jira qalbiinis waa kakkajeeltee jirti mee kana kasaa yaa billeetiya aduu tana waan itti qabsannu walleen ummata bina kanaa gajeegaa kan jiru qabsaawaa loltuu woboo wallisaa abbaa gadaa jaa hayyuu aadaa oromoo fi qabsaawaa keenya Collaa Jarjoo sagalee isaatu faaya qaamaa qalbiisiis jala Ya dada gotan kufani ibilisumma bibkodani kabaja biya bisaba hidigan sena cheharani karabili sumaduga obahani nu bibsani ibobahani nu bibsani Rorajala gachabani biya fida bani bayun bikasal pinanjiratan ulfina fakinu tahu ake kaf gali kabaja illa fedi ganturre basu tani nu garsisan kambili sumanu geisu yada chura nurajira kapsoda bune banara ya dada gotan kufani bilisumma bibkodani kabaja biya bisaba digan sena cheharani karabili sumaduga bobahani nu bibsani ibobahani nu bibsani hayyale fi baratadin gotani fi ogeyin kenya konanjire yo jatadin duwajira maziana buitoko bahainolu bilisu mangu mangalu gumadi galu buzani nibafna bilisu mani ya dada gotan kufani bilisumma bibkodani kabaja biya bisaba digan sena cheharani karabili sumaduga bobahani nu bibsani ibobahani nu bibsani Toko bainolu epileso mangu mangalu gumadi galu buzani nibafna bilisu mani gumadi galu buzani nibafna bilisu mani Gala iti dame irna dame gandiso
osoni gowwan ta'uu karri dubbii fannisa gaaleeyti funyaan daba dhugoonaan ni gataba gowwaa wallaalaaf daba karri maa jala daba. Kabbatti kunneetii na wayaa sabboo kattola gammoojjii rookane gammoojjii koreen diina xumuroo qabeenya tola guyyaa roorroo hamtuudha goota gurra lootiidha abaa'oo qabeenya tola abaa'oo fiigee yeroo qabeenya tola. Guyyaa dubbii daddachaati malammaa qabeenya tola abiyyi ama qabeenya tola hayyuudhaaf hinduu wadoynaa fi luunaas waliin jireenya tola. Waajjira kunne galee bokkuun galamsoo galee afanni carcar galee toomaan gabiiba galee halangeen inni galee shananuu waatu jala galee. Yaa jitaati dabookee arsiin gamaandee jifata gamanaani tuudee jifata rabbi obbaasi godhe intala baatoo baadhaati beeyteen heerumtu abbee beekeetiin kennu rabbi abduusi godhe shananoo boonaa kiyya shanan bareeda kiyya kudha tokko ilmaan booran ilmaan adeerran kiyya warri saree sagalii warri taree sagalii karra cufaan jerjeru warri dubroo sagalii mooyyeetumaan jerjeru warri hayyuu sagalii qabeekaan ta'anii sagaltamii sagalii dheerri galeen jerjeru. Ya waraaboo dhiblee wartu dharaafu yaa dargii atin deebitu fafaafu abaa'oo ni mootaa kaafu baree fakkaatti ammaahu abaa'oo ni moota dhugaafu baree fakkaatti ammaahu. Ya waraaboo dhiblee wartu dharaafu yaa dargii hin deebitu fafaafu keeyroo ni moota dhugaafu baree fakkaatti ammaahu oromoo ni moota dhugaafu baree fakkaatti ammaahu. Ya waraaboo dhiblee wartu dharaafu dargiyatin deebitu fafaafu yaa lammaani moota dhugaafu baree fakkaatti ammaahu abaa'oo ni moota dhugaafu baree fakkaatti ammaahu keeyroo ni moota dhugaafu baree fakkaatti ammaahu. Na wajjin jaa gowwaa hin dhalatin dhalattuus hin guddatin yoo diddee guddatte hin dubbatin. Galatooma horaa bulaa dagaagaa isiniin jaaladha. Dr. Almayo Birru, Garandia.